Nakabenta ki khon samla ki bapendap ya ki kampulit hagi post beper kum ka an branch constable, fireman, MPRO operator, signal operator, driver fireman, but mechanic kerta kedai ban longkhat prahado or wastenem, but sansnem kedai ke relaxation nakabenta ki ST/SC, kajing pule pat ki deban pendep ya ka kelas 10 lani kelas 12 sejrong kajing jerong pat kalong cispa 90 cm nakabenta ki ST/SC nakabenta ki kenthei pat kalong cispa 10 cm nakabenta ki ST/SC ka physical efficiency test pat kalong cispa marks ka total written examination kalong laispa marks personal interview kalong 10 marks bat ka total marks kadai sauspa 10 marks nakabenta ka branch pat arhwe hedu arh newsnem kadai kerta bat sansnem kadai ke relaxation nakabenta ki ST/SC kajing pule pat ki deban pendep ya ka bachelor degree naki noki stream naki university ke bala sya recognize kajing jerong pat nakabenta ki shenrang kalong kajo cispa 10 cm nakabenta ki ST/SC nakabenta ki kenthei pat kalong cispa 10 cm nakabenta ki ST/SC ka physical efficiency test pat kalong aspa 10 marks ka total ka written examination kalong cispa 10 marks ka personal interview kalong 10 marks bat ka total kalong sauspa 10 marks bat nakabenta ki shenrang ki deban pendep ya ka mare ka jongki 40 minit kata 1 kilometer bat ki kenthei khat khandai minutes lai kilometer